Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Arheokasta. Danas je s nama doktorica znanosti Miona Miriša, docentica na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu, pročelnica Odsjeka za konzervaciju i restauraciju. Povod našeg razgovora je suradnja Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika i Umjetničke akademije vezano za analizu pigmenata na kamenom triptihu Nikole Firentinca, na kojem su uočeni ostaci boje. Inače, profesorica Miona i akademija već dugi niz godina surađuju s našim muzejem vezano za analizu kamenih materijala i pigmenata na našim spomenicima. Triptih, koji je u vlasništvu trogirskih dominikanaca, bio je posuđen za izložbu Sveti Jere na Marijanu, koja je bila prošlog proljeća, je postavljena u našem muzeju i to je bila prilika da napravimo analizu pigmenata i da pokušamo napraviti rekonstrukciju bojanog sloja. Prilikom postavljanja triptiha u izložbeni postav navedene izložbe primijećeno je da triptih zapravo ima na sebi veliki postotak izvorne polikromije koji se sačuvao zahvaljujući tome što ga je netko relativno nedavno, dakle u nekih zadnjih 100 godina, 70 godina možda prije tako neka datacija, da ga je netko prebojao bijelom bojom. To je ono što smo mi vizualno vidjeli, dakle da ti slojevi nisu konzistentni na površini, nego oni lagano otpadaju, dakle krakelira taj bijeli sloj ispod kojega se nazire originalna polikromija. Gledajući, odnosno percipirajući spomenike po našim muzejima, bez obzira o kojem stoljeću se radi, jesu li to rimski spomenici, srednjovjekovni i renesansni, oni se uglavnom nalaze, dakle površina je očišćena. U principu u kratkim crtama metodologija rada, odnosno metodologija ovog postupka bila bi prvo ide taj segment istraživanja na samom spomeniku, dakle pomoću vizualne observacije. Prvo ovdje smo doista zahvalni jer se većina toga vidi prostim okom, a zatim se mikroskopom dodatno snimi svaki uzorak koji se uzrokuje skalpelom. Dakle imamo prvo mikroskopsko snimanje uzoraka na originalnoj površini kamena i tu se nekako nastoji biti selektivan da se uzimaju ključne nijanse. U principu, kod uzimanja polikromije dosta je nezahvalno što skalpelom uvijek uzmete nekako i širi kontekst, odnosno i uzorak kamena eventualno, a u svim ovim uzorcima sa našeg triptiha iz triptiha od trogirskih dominikanaca, na svim uzorcima prisutan je taj bijeli sloj kojim je sve skupa obojano. Tako da se onda iz svakog spektra koji je dobiven u laboratoriju mora izvući i kontekst tog bijelog sloja i eventualno kontekst kalcijevog karbonata. Tu je dakle ta osjetljivost posla, kako bi se izrazila. Dakle, potrebna je preciznost uzimanja uzorka da se uzme opet dovoljna količina uzorka, a što manje kontaminirana onim što znamo da nije originalni sastav pigmenta, a nalazi se na samom području s kojega se uzima uzorak. Dakle, cijela ta naša priča svodi se na kameni spomenik i kamen ima kao anorganski materijal, dakle dugotrajniji je od sloja polikromije koji je jednostavno podložan propadanju kao pigment i vezivo i eventualno neka podloga ako je bila. Dakle, nekad se radila na polikromiranoj plastici podloga, dakle nekad nađemo ostatak nekakvog vapnenog veziva, eventualno nešto slično što je bolus u štafelenoj slikarstvu, odnosno pri drvenoj polikromiranoj skulpturi. Nekad je nemamo u tragovima. I u principu u prošlom stoljeću dosta je te polikromije stradalo kad bi se spomenici čistili, jer je ona nekako bila uklopljena u nečistoću. To je sve skupa izgledalo kao sloj nečistoće na površini kamene skulpture. I tako je nekako većina te polikromije stradala. Prije svega, dakle, bitna je ta precizna dokumentacija.
istraživačkog postupka. Odnosno, točno na crtežu ili na fotografiji označena pozicija uzimanja uzorka. Jer osim što analiziramo svaki uzorak, konkretno metodom FTIR spektrometrije u ovom slučaju, a neki uzorci će biti, potrebno će ih biti i dalje analizirati, dakle XRF-om ili Raman spektroskopijom kako bi dobili točan rezultat, o tome nešto malo kasnije. Uzimamo i radimo mikropresjek svakog uzorka. To je ono što je nekako bitno i možda za buduće generacije, jer taj mikropresjek će ostati i nakon svih nas. On se zalije smolom, on se izbrusi i onda imamo točno presjek slojeva koji tako su postojali. I to ostaje. Prisutnih slojeva i to ostane tako u epoksidnoj smoli i sigurna sam da će ostati trajnije. Dakle, ostat će nekako u arhivu, u bazi podataka koju trenutno nekako sakupljamo u masu sve te uzorke analizirane polikromije. Jer upravo što je više uzoraka, to nam je bolja interpretacija rezultata. Jer slična je usporedba kao kad, ne znam, u skupini od 100 ljudi izvadite krv 10 ljudi. Šta se može zaključiti o krvnim grupama? Je li teško je raditi komparaciju? Ali što je više tih uzoraka, pogotovo i iz rimskog perioda, iz predromaničkog, romaničkog perioda, pa i ovako iz renesansnog perioda, možemo, pogotovo na ovim našim područjima, dakle istočna obala Jadrana, možemo raditi nekakve zaključke i o radionicama, eventualno koje su radile bojanje samog spomenika i slično. Dakle, svi ti uzorci, nakon što su dokumentirani, nakon što je dokumentirano odakle su uzeti, nakon što je napravljena mikroskopska fotografija svakog uzorka, odlaze u naš laboratorij kod kolege Ivice Ljubenkova, koji je u stvari voditelj laboratorija za analitička ispitivanja u konzervaciji i restauraciji na našem odsjeku na Umjetničkoj akademiji i on ih uzrokuje. Nakon što FTIR spektrometrija izbaci svoje spektre, opet gledamo nekako karakteristične pikove tih spektara. Sad ćeš ti tu pokazati onaj zoom, imamo snimku zoom spektra. Zahvaljujući ljubaznosti profesora Ljubenkova imamo cijeli postupak kako se radi uzorkovanje sa FTIR spektroskopijom, tako da ćemo sada moći pogledati uz profesorovo objašnjenje. Uzorak bojanog sloja sa triptiha analizirat ćemo na način, kao i sve druge ostale uzorke, da jednu malu količinu, ako hoćeš možeš se približiti, izmiješamo sa kalijevim bromidom, koji je inače sredstvo koji služi za pripremu pločice. Sada ćemo u uzorak smrviti i izmiješati sa KBR-om. Veći dio uzorka smo ostavili, pa ćemo napraviti presjek, odnosno zalit ćemo ga u smolu i izbrusit ćemo presjek i snimit ćemo ga i fotografski i pokušat ćemo ga analizirati još drugim tehnikama koje su nam sada trenutno pri ruci. Ovdje pripremamo kalup koji koristimo za pravljenje te pločice. Sad ćemo jedan dio ovog pripremljenog uzorka ubaciti u kalup. Tako, sastavljamo ovaj klip. Evo ga. I sada ćemo to sve skupa staviti u prešu, da isprešamo u jednu kompaktnu pločicu koju možemo onda rukovati i možemo staviti u instrument. Presamo. Sad smo to ispresali. To u principu ne trebamo ništa čekati. Možemo otpustiti. I sada ćemo pločicu izvaditi. Tako imamo ovaj alat koji nam koristi.
Ali ćemo pločicu izbaciti, staviti u njezino ležište. Evo ga. I sad je ona spremna. Instrument je ovdje napravio svoju inicijalizaciju. Snimili smo pozadinski spektar, a pozadinski spektar je u stvari spektar zraka, jer u zraku CO2 i voda apsorbiraju i moramo svaki put prije snimanja uzorka snimiti taj pozadinski spektar, što smo sad napravili. I sada u instrument na mjesto za uzorak stavljamo uzorak gdje se vide ove crvene točke koje u stvari prolaze kroz uzorak i u stvari one vrše analizu. Ne mogu ovdje fokusirati. Nemaš? Ok, dobro. Sada dajemo mu komandu da on snimi uzorak. Evo ga, sada on snima uzorak. To ide brzo. Ovi signali, vidiš, na 1419, 873 i 711, to su ti signali koji ti ukazuju na prisutnost kalcijevog karbonata u uzorku. I to može biti kreda. Dakle, neki klasični bijeli pigment kreda. Međutim, ovdje ima još značajnih signala i sad ćemo vidjeti šta je to. Dakle, ovdje se sa velikom vjerojatnošću može reći da ova dva velika signala pripadaju kalcijevu sulfatu, a ovaj kalcijev karbonat, što je logično objašnjenje za neki staru kredu koja se s vremenom, to je klasična kemija, pretvorila u gips, odnosno u kalcijev sulfat. Još vide signali koji ukazuju da bi možda tu bilo i nešto proteina. Nakon što su dobiveni rezultati, tu je u principu taj najdelikatniji dio posla gdje se kvalitetna interpretacija analiziranog uzorka u stvari može dobiti sa što boljom komunikacijom između konzervatora i restauratora, odnosno osobe koja uzima uzorke i osobe koja ih analizira. Mora se staviti nekako u kontekst čega su uzeti, koliko je bilo uzorka na samom originalu, jer je riječ o mikrouzorcima pa je nekako kolektiran taj prah. Ne može se ni od svakog uzorka napraviti mikropresjek ukoliko on je sačuvan i komunikacija o tome šta je on dobio analizom i recimo u kojem stoljeću nam se pojavljuje koji pigment. Pa ukoliko je sam spomenik datiran u 15. stoljeća, dobijemo rezultat nekog pigmenta koji se tek pojavljuje hipotetski u 16. stoljeću, onda se automatski ide na neku dodatnu analizu koja će nam reći nešto više o samom tom našem uzorku. Nekad stvari u suštini su jako jednostavne. Kad nađemo u analiziranom, ono što vidimo vizualnom observacijom, dakle kad prostim okom vidimo plavi pigment, a u njemu nađemo čestice crvenog pigmenta ili nekog narančastog okera ili pa imamo nekakvu konfuziju oko toga što je u tom analiziranom uzorku. Nekad su stvari, zaista objašnjenje može biti jednostavno, jer kad gledamo danas, upravo ta prednost rada na Umjetničkoj akademiji dovedete do toga da vidiš kako i umjetnik danas funkcionira. On nikad ne pere kist niti ga sterilizira nakon svake boje koju koristi na nekom svom dijelu, bez obzira bila to drvena skulptura ili to bilo ulje na platnu ili nešto drugo. Uglavnom, možda su i odgovori na naša pitanja u takvim situacijama, jer on koristi kist u nekim svjetlijim bojama, pa onda ide u tamnije i rijetko kad ga do kraja sterilizira. Pa imamo ne postoji čistoća nijanse, nego je malo kontaminirano. Prelaze tonova kako bi to nekad dobio svoju dodatnu dubinu. Recimo, nikad to nije čisti plavi pigment, nikad to nije čisti crveni, nego je uvijek umiješan i sa nekim drugima da bi se nekako dobila dubina onoga što se oslikava.
Nakon svih ovih analiza, Miona, što bi nam mogla reći, što se nalazi kakve su boje, pa kakvi su pigmenti bili, da li možemo ući u rekonstrukciju lica ovog reljefa? Pa evo, to je taj dio naše suradnje gdje nakon što dobijemo interpretaciju svih rezultata analiza, mi možemo otkriti o kojim je pigmentima riječ, a isto tako možemo ići u nekakvu računalnu rekonstrukciju izvornog izgleda našeg triptiha i to je ta priča koju se u principu suradnja Akademije i MHAS-a gdje se nadamo da ćemo uspjeti nekakvom prosječnom posjetitelju dočarat izvorni izgled samog renesansnog triptiha, a samim time i nekako približiti se dobu u kojem je spomenik nastao. Teško je iz današnje perspektive, iz 21. stoljeća shvatiti uopće kako je funkcionirala Renesansni umjetnik, kako je funkcionirao i kako je on razmišljao, koji su njemu bili prioriteti u glavi, što mu je bilo važno, što mu nije bilo važno, to je jako teško. Mi smo danas možda dosta sterilni u odnosu na to vrijeme. Hvala na ovoj telepatskoj interpretaciji. Da, to sam htjela upravo reći i u tom slučaju bi se izradila nego kopija samog triptiha na kojemu bi se dalo izvući izvornu polikromiju, odnosno ovo što smo mi dobili analizama. Međutim, postoje područja koja mi nismo uspjeli, odnosno profesor Ljubenkov nije uspio izvući. O čemu se tu zapravo radi? Takva područja znači ostaju neoznačena. To je boja haljine, recimo konkretno, ili boja samih ruku svetaca, ali opet prema analogiji, jer bio je i na spomenutoj izložbi jedan triptih koji se nalazi u Trogirskoj katedrali, čini mi se. Zapravo, oni to zovu Pinakoteka, to je crkvica Svetog Ivana. Tako je, crkvica Svetog Ivana u sklopu riznice Trogirske katedrale, da. I na tim figurama, odnosno na tim skulpturama je ostalo nešto više izvorne polikromije i ona nije prebojana u bijelo. Tako da se nekako boja tih, odnosno boja svećeve haljine ili odore može tražiti u nekakvim drugim usporedbama, ne samo na izvorniku koliko nije sačuvana. Da, a radi se također o istom umjetniku, odnosno radionici istog umjetnika, tako nekako tela se boje mogu komparirati i s jednog na drugo se mogu primišljati. Jer to je taj rukopis tog istog razdoblja, govorimo znači otprilike sredine 15. stoljeća. Da. Ono što je kolega Ljubenkov našao u svim uzorcima, a to je, evo da citiram, da su svi spektri uzoraka slični, imaju apsorpcijske vrpce oko 1420, 873, 710 cm na -1, svojstveno kalcijevu karbonatu i vapnencu, a i u svim uzorcima nalazi se takozvani barijev sulfat, odnosno litopon sa svojim karakterističnim apsorpcijskim vrpcama, što bi se u principu moglo pripisati sastavu ove bijele boje kojem je sve skupa premazano u nekom periodu u prošlom stoljeću. I to je zapravo... Možemo reći zapravo da je ta boja bijela zaslužna za konzervaciju kompletnog bojanog sloja iz renesanse. Jer da nije njega, mi bismo danas većinu toga izgubili. Tako je. Tako da nije uvijek loše ni to što je negativno bilo iz sadašnje perspektive gledajući. Imali smo konzervaciju, nenamjernu konzervaciju. Tako je, to je neki kolega koji u prošlosti išao riješiti stvar po brzom i kratkom postupku. Da, bijela boja je asocirala na boju kamena i bilo je logično, da. Jer je tada očito moda se promijenila, više šarolikost nije došla do izražaja, nego bijela boja kamena je bila ono što se tražilo. Zanimljivo je bilo i ta boja koja je prije bila, znači to olovno bijelilo. Profesor Ljubenkov je prema izvještaju pronašao i to olovno bijelilo, to je bijelilo koje se koristilo prije litopona, prije zamjene, ali je odbačeno u najvećim dijelom jer je zapravo otrovno za umjetnika, za onoga koji to aplicira na površinu. Šta smo još našli? Imamo pariško plavu, to je isto ovako na jednom uzorku je pronađeno. Je li to pigment ili što je to?
Pa mislim da je kolega Ljubenkov mislio kad je spominjao je i prusko plavu i pariško plavu, što mi kad nekako percipiramo vizualno, to su dvije različite nijanse plave boje, ali opet, ne znam, kad pogledate i današnju industrijsku boju jedne i druge nijanse, i jednu i drugu vizualno observiramo u nišama samog triptiha, dakle u nišama u kojima se nalaze skulpture svetaca. Iako i pariško plava i prusko plava nastaju kronološki nakon našeg reljefa čak i 200 godina, on je aludirao na nijansu koju vidimo i na to da su po kemijskom sastavu oba dvije spomenute boje opet nekakvi spojevi cijanida i željeza, odnosno željezocijanidi u različitom omjeru. Eto, u tome je naglasak. Evo, i spomenula si malo prije da bi bilo poželjno i da je naša želja da se napravi nekakva replika na kojemu će se sve ove spoznaje koje smo stekli ovim istraživačkim radom primijeniti. To je jedna od mogućnosti. Druga od mogućnosti je da se na samom originalu napravi video mapiranje preko kojega bi se taj bojani sloj prikazao bez direktnih intervencija na sami kameni materijal, na kamenu plastiku. Evo, ja se nadam da ćemo uspjeti za jednu noć muzeja, jer noć muzeja je za sve muzeje značajna, jer tada je najveći broj naših građana po muzeju. To je zaista manifestacija koja je zaživjela. I bilo bi zaista lijepo da napravimo jednu takvu prezentaciju originalnog renesansnog sloja, onoliko koliko se uspjelo u ovim istraživanjima otkriti, da to prezentiramo našim građanima i da vide ljepotu s kojom se zaista ta renesansa mogla podičiti i u čemu je u renesansi čovjek mogao uživati. Govorili smo bili o konzervaciji, znači bilo bi potrebno ono što smo pronašli, pigmente koji se nalaze i koji su sačuvali se koliko, 4-5 stoljeća, da ostanu i za budućnost, budućim generacijama. Znači trebalo bi napraviti nekakav konzervatorski zahvat. Da, po principu konsolidaciju ili najjednostavnije rečeno da zaustavimo propadanje tog izvornog bojanog sloja, a to je isto jako delikatno bez nekakve kemijske intervencije u sami sloj polikromije. U čemu je najveća složenost po tebi? Tu je potrebno razlučiti novije bojane slojeve od prethodnih bojanih slojeva, jer oni su se povezali. To je velika problematika, ukloniti ovaj bijeli sloj bez da se ukloni izvorni. Jer je nažalost veća veza između novog sloja i originalnog pigmenta nego pigmenta i kamene površine. Tako je. I tu bi sad trebalo napraviti, dakle prije samog zahvata obavezno nekakva istraživanja, odnosno nekakva ispitivanja koji se konsolidant, odnosno koji se postupak pokazuje kao najbolji. Miona, hvala ti što si bila danas gost današnjeg podcasta. Evo, mi se nadamo da vam je bilo ugodno, poučno, edukativno i da se vidimo opet sljedeći put u 11. mjesecu. Vi znate za sve naše platforme na kojima nas možete pratiti. Evo, podržite nas svojim praćenjem, lajkajte nas i vidimo se sljedeći put. Doviđenja.